Naimbaga bigat tayo amin apo. Ni natay kay samatan. Good morning. I miss you. Kung handak nga mamiss dihaan apay naglaing kayon. Good morning. Apay nga dati dito simbaan. Kayat tayo ti mapanjilangit haan? Ne, hello. Kayat tayo ti mapanjilangit? Sino ti mayat ti mapanjilangit? Ingato naman ti imana. Ne, apay da kay nga daduma makimismisa kayo nga manyo kayat papanan nyo nga rod. No kaya yun di mapanjilangit, kalpasan day tinasantuan amisa, ingkay to ilako amin asanikwayo, itadyo kadagiti na panglaw, sumurot kayo kanyak. Sino mayat? Awan nga talaga. Apaya? Kitaan nyo, awan mo mayat nga panjilangit kaya. Kakunana, kayat tayo ti mapanjilangit, datay amin, awan problema day ta. Nya, katatati kondisyon, kuna ni Apo Jesus ta day tinaba, nang ngarod niya, napan, nagtaray, nagparintumeng, kunana ka, Apo, kunana. Anya ti aramidek, tapno magunod ko ti biyag nga agnanayon. Kuna ni Apo Jesus, di ka agtakaw, di ka agswitik. Apa hindi raman ti agchismis? Ay, mamarapardaya. Di ka makikamalala. Dayawom da amam kinenam, di ka mamapatay. Kuna da ito'y tao, nasingpot mat adatoy, kunana, Apo nanipod kinaubing ko, tinungtong palko dagita abilin. Ammo ni Apo Jesus datoy. Takuna ni Apo Jesus, adapay kurang mo. Anya ti kurang mo? Ingkaila ko amin asanikwam, itad mo kadagiti na panglaw, sumurot ka kanyak. Nagawid asililiday. Taapayan na ba ng unay? Kitain nyo niya. Iso nga tayo ibagak, sino mayat nga panjilangit, ilako na amin asanikwana, ta itid na kadagiti na panglaw. Awanan, sino pa'y timaya nga rod. Itidyo kadagitay kaarubayo nga awanan. Dagitay agtugtugaw ijay nga agsasalong kape ijay kaarubayo nga mapangkay umaway kung kunada ni isuda pangitidan nyo dagita kwartayo dagitay makitkita da kayo nga mapanagtrabaho nga addadanad jay nga sito isuda naglay grigat ti agtrabaho addadan tanga nakadalikap agbilbilag ka ti irik di da ka umay tulungan. Inton nakapabayo ka, ni kukwamet ko na yun. Laman? Kaya yung mapanjilangit? Naminsan pa kaya yung mapanjilangit? Laing ka ito. Kitaan nyo, madi nga talaga. Aglaban, di jay kayat tayo tina-espirituan kin di jay no surutin tayo dati imbaga ni Apo Jesus. Kasi kamamat, kakaasi ka nga nagpabasa. Kaasin Apo Diyos, nagbalay gida kita anak mo. Agtrabaho damutan, masimpamot tabalay mo. Nakagatang ka mo ti kayat mo akanunan. O tatama makagatang ka kayat mo akanunan, maiparitan ta, diabetic kamutan. High blood kamutan. Idi awan igatang mo, Apo mayat payla amin. Tatama adda maka, maigatang mo, madimutan. Kaya mo ti gumatang ti kanumon. Adda mo mayat nga pagturugam kin kuamon sakuna ni Apo Dios king ka oy may kanta laeng ay madia nagrigrigatak pinagsakripisyo ak sa tatalaen nak isugarod nga adu dagitay no pimusayon kada kayo ka agsubli da pay ladtoy daga apaya luganan dan to badwan nyo nangisit agkisikisiw tumatan niya badwan nyo nangisit anya tibilin mo nanang dati kwintas ko hamo inton idinatayak ipasurot yo ingkay ikali diyan ti pansyon ko tay singsing ko inuyos ni Gurya idinatayak ang kitaan nyo uray na tayon maikabisa na payla agtatakaw. Iso nga umul apaya nga agsubli ko nada ta nakarola unay ti attachment tayo iti material abanag. Iso nga kunana no kaya mo pumusa yan matay kan ay ambay Apo pangasim.
Ndakay kuma, limaban kayo a mayor. Katugtugaw mo, may kantalaeng kan, ori ka na saya at kamukuna ni Apo, Apo na namag pa'y matanya ka mo. Halar, kung naman kini Apo Diyos. Kasdi ngamin, no daduma, no nakaro ti attachment tayo, iti material nga banag, iso ti mangriribok mangdadaal kada tayo. Sang kaulit tayo Apo niya, ulit-ulitin tayo. Ti sanikwa, kwarta, toray, panakaidaydayaw, haan adakes dagitoy. Haan nga dakes ti adda kwarta na uray no ado ti kwartam haan adakes. Timang pagbalin kanyam nga dakes no bukudam, no gundawayam ni kabsat mo tapno umad ado pay dayta a kwartam. Dayta sa ni ko haan adakes no damo na tawid mo at damo na pundar mo, haan nga dakes. Han adakes. Ti dakes no pagbalinam nga nga to ti balyo na dayta sa ni ko ang ti padam nga tao ay Apo madadael madi narigat. Han nga dakes ti ayuda. Ti kagurgurak nga dingdinggen aglakdan no bigat, Allah po, yan na tayo, ayuda tayo, Allah, ang mga ano, indulin nga ta ni Kapitan, ay Apo, dagitoy nga para iwaras, aya. Api, kalaklakdan matay kan. Kasi aaritos ka mo tinagdadakkelan, kada sisisingsing ka mo ti agsilap-silap, uri mapang ka makigapas, ingatong-ngatong pa, agraramang kakidia. Ngam na nag-lockdownan, ay Apo, kasla idi nagiwaras tayo ti ayuda dagitay naggapo ti Caritas di kad nagdakkel di bag tayo niya. Apo adda dagitay nadamag ko dagitay pastoral leader adda complain di panunot da kunana kakaasyak nga ng kuy-kuyo gini antine awang pay kukwak nagdakol nagado di na itud kadakwa na Apo Diyos ko siyak pay nagberbirok ti traktor apagluwar di na kamlaki inikan ni Apo pa. Ay agsaksaki gayam na kaya nagayam iso naman. Piman, nagibulsa sardinas ka nakalegings di bimukol. Hindi apan na idaanon diya nga makaumay ito kinsalikad na di may sa sardinas, piman, bimababayan, bimukol. Kano dat duma kakabsat, haan nga dakes, ngam no, haan nga para kada tayo, no day tay, no makontrol tayo dagitoy gagam tayo iti material nga banag ay namnamahaan tayo ang mapantayo mga makikadwa kini Apo Dios ngem no da tayo ti number 1 nga mangirurumen kini kabsat tayo ay katalag awan progreso ti lubong ore sinno agtugtugaw adda pay amamok gapot ag sakit di jay kabbalay mi nga maysa ingkay balunan. Gumatang kayo met ati prutas ta baring lumaing met di pasyente takanen na gasem inusar ko jilugan ti bigat aho apan dagim matang ti prutas na pandaimpan iti usareg jilugan ti bigat adda may sa aman sanas nga nakatakkab ti kalugong hala kunak kadapada kurakot kayo kunak apaya nga para kada kayo dayta para di pasyente data na nagsiguro Apo kapay nga natakkaban ti kalugong nalipatan da nya. Nala kayo kung nakajak amo ano yung nag nga talaga awon no inkurimod da kinasirib mat kunana tingkasta na apan na pinisi-pisi inwaras na kadagja kakadwa na tapno basit la basol na nairaman da amin ya kunamo di maysa awan naramanak Apo kunana apaya ada di maysa mat sakbay nga dumanon kanya na di duwa nga kailgat kinan na nga duwan tap no kita kinurakot dala nga ruden sakbay nga dumanon na kurakot pa the same system niya han ang pag-aangawan mila dayjay mat ngam no dadto makakabsat ito gamin di pangrugyan na kat matesting mo di puso no na interes ka launay ka dagitoy iso nga narigat ka pumusay gatang ka nga gatang nagbabakid nga lugan nakaado nga lugan na ibaga ni Apo Diyos nga matay, ay talaga ama di atari nam, mananam mo pa'y talugan mo nga nagado. Mananam mo pa'y tanagnato asweldom. Mananam mo pa'y takabarbaro nga balay mo. Di nga no daduma, di attachment tayo. Haan nga dakes ti sanikwa, ngem di sobra nga panagayat,
di attachment tayo kadagitoy iso ti mangirurumen kada tayo. Nya? Daytoy ni kunanan nagpintas. Daytoy tao haan mga nagtaktakaw. Haan nga nagakikamkamalala. Haan nga nagswit-switik. Dinayaw na dana ng kinitatang na. Idi kunanan kailakom ti sanikwamon. Ited mo kadagiti na panglaw. Madin nagbaliwen. Nagbaliwen. Madin jiri na nagalulud-udin nga nagawid. Pimmanaw taapay nakababa ng launay. Kada tayo kakabsat, at isungarod nga ti tema tayo tatna nga taon, gifted to give. Naparaburan nga agiburay. Isong ano naparaburan ka hangadakes ti parabor, agyaman ka kini Apo Diyos. Kaday ta nga parabor, ipari namot kadagiti kaarubam, nga pinaraburan mo ni Apo Diyos isuda, babaan king ka. Tingarod nagsakit, aglablaban, kas anong garod mo nga paraburan kin ibingayan, di kabsat mo nga nagpigsa, nga agsalsalong kape, naglinis takukuna, di pa'y mainitan, kakaasi ka nga gibilbilag, han nakatulungan santo, ikam, na talo-salop ka na, talaga ang amade. Talaga ang amade di panunod tayo no kasi, ngam isuman ti karit na, isuman ti awis na, ngayon ka man paraburan. Isuman ti awis na nga DJ, uri di tao nga hammo nga kaalaan ken hammo nga kaikayat ka, isuman ti ing kasagutan. Dagiti mang daddadael king ka, dagiti mang chismis kanyam. Apo, ilakok ti talo ka ban, apaya, inak ited kin ni kumari nga mang daddadael ka. Ay, apo, talaga, sakit ata ulo. Sana di ba nangited mo, daddadaelin na ka, ibagbaga na nga suberbiyada ka, samo apan ikan, laman, no kas ano. Agsikat to nga tati parokya tayo, nung kalpasan datoy na santon amisa ka, may sa agilakos sa ni kuana ka, apan nyo iwarasan. Di tana, jak to makimismisan ta nga simbaan kung naka nga daduman, mangiruruman kung nga tanya. Ngam ti apo ti awis na ibagbaga na laeng ditoy, anya ka di ti pilyon ta iti biag, ti umuna nga maibasa, nagpintas ti imbaga na, anya ti pinili na, haan nga kinabanang, nga kinasapintas, kinasirib. Wisdom, anya ti wisdom gamin, pan nakaammo ti pudno, pan nakaammo kin ni Apo Diyos. Kadito yung matati ibanghelyo tayo, anya mo ti ikarkarit na, haan adakes ti sanikwa. No ammom nga iburay, ammom nga osarin day nga sa nga sanikwa na pintas. Haan nga dakes ti adda-adal na. No ammom nga iserbi day nga adal, isugarod nga naparaburang ka, tapno iburay mo. Haan nga dakes ti adda talento na, nasayaat. Daytang rod nga talento o sa tapno maparaburan mo't ni kabsat mo. Tidakes na no tinagikwam amin, no binukudam amin. No haan nga maparaburan ni kabsat mo, dito'y tayo, baka no guyodin na tayo ito, baka hantay tumagunod tibiyag nga agnanayon. Awisan na tayo, nga mang parabor kadagiti kakabsat tayo, babaan dagiti grasya nga naawat na kada tayo. No aramidam daytoy maidaydayaw tinagan ni Apo Dios. Anya ti magunggunan na kunana. No panawam ti pamilyam sanikwam naganak mo. Makagunod kanto ti adu nga anak, adu abalay, makagunod kanto adunto parabor ti agsubli kanyam. Imbaga na. Nya ken iti maikadwa nga biag sigurado kukwam to makipagtagigwa kanto ti biag nga agnanayon.